मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ. रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन. Ni sambul binaka. Si koe ngo na pagaleleka ni nonda itu tu koe na mbungi ndindai. Era se sangat tinga na ngonongo na liunu vanua. Era pagai tiku me kambisi singa toka. Mera kinoda rawa na veka pagarere baki. E mai ado na nonda tiku na singa na noa. Ngoe salamure tinga na nona kila kasa mitaki. Endo na tangani ambaki 5 sambul ko tolu. Ene tiku ya. Ni lambata na watina ke na nona pamabotaka. Na lubena baka idamidambe. Embagi tinika ba enantua na isele. Enanona postiku kena FBC News. Tukun nandau ni pasala ediruai ke kambisi o Asad Hussein Shah. Nia vitartare ni buana marama kama ilengongo ni bua endo na singa meado na vika ongo. Tukun o Shah ni kile kasi mitaki ni abia kudubu na lubena baka idamidambe na tangani ongo. Kabuna na kia na tegibu na biba kama bukotaki. Sa tauriti wabesyo na ngaunongo na tangani ongo kaduru. Bimbi tiko e na balimbula lau toka na ngonelo yang begitini ka ba katomani tiko na bibanggang kay niyo bisa. E baka matatata na minista ni mbula na matake hindi inday niyo irere sa bangalala tiki mai e na nonra tiko baka tiki sa quarantine membaleta na nonra lis may punuatani era sa nasyanga ni rawa ni buna ng dewa ni mate na COVID-19 e na nonra bitiko tiko. Tuko na minista punuwa frame yung ganembete ni lebusar ni wili-wili ni leon punua erles may balangi karuin bimbi kina na kena reidi na ponua mera mai tiko kina medo pa nga esa pa kanday taka kina na ministry nirisana rawa ni ngole kina non rabi tiko at tarong na FBC News na vika pola na Fiji San membalete endo na biwatini karulis may Okalandi New Zealandi kasueli bay raw na ngalala mero ngole kina non rabi tiko di na matanga ni sebo bay raw e ono na singa mero baka tiki-tiki-tiko iya ipo matatatako ngayon ng bete, ni Rosa pagkatabarra, na rua, na tiniga pa na singa ni non-ro quarantine, ka Rosa pagkatubulioti, talanga, membaleta na mate, nimbera ni Soli Beiraw, nangalala mero ngole kina non-ro vale. Tukuno ngayon ng bete, ni na siya nga pakanduan ni dua, na Soli buwan nangalala, mengole na non-na itiko-tiko, kaya pagka esember ni pagkatabarra, na non-ra tiniga pa na singa, o kati baka quarantine. Tukuna na non liuli ni mate ni tu, vorrei gemba ni marama, ni mate ungo na COVID-19, e pagkalang kasar pagkalang una takadaka e na non panua, me pakani sibe ni dona rautini kalima ng dolu, na tamata takadaka e viti, e rasa siyang ni takadaka, kaso e pagkalilitaki na non rayawa ni takadaka, e na non nabostiko na International Labour Organization's Global Virtual Summit, membaleta na COVID-19, kena World of Work, tukuna ba ni marama, ni pagkalang kay sar pagkalang na mate ni tulalay en nabuko ni mate pagkarere pakiongo kalau rete langay nabuko ni ken na bakilay pagkalebu nandakin-rakite ni bula pagkalabo pambimbian at tamban ni sar panua kay na beboli tukuno ba ni marama ni sa sibi ongo walus sanga bula singa kasyangan ni pagkan dewa binamate ongo en anonda panua di naman tanga ni kay lauray na tolu na kisi karato ngole may India tukuno ni rete pagmatua na anonda panua na ikalaw so kandon meteru baki ena kena laurai me pagalilita kina pitubi ni mate ongo eviti. Kinang gito, tinagabatal ng gito sa pagandita ki mate ni tu kata-kata na matambose ni National Sports Commission. Ngoe sa kini balimbale ni veng gito ke dongo sa narawa ni tibuta ki na kena vesot-sota. Go talanga sa kauta ki na wili-wili ng gito pagandita ki na kena sot-sota ki na rosa lima kapoti ko na ngaunongo e walu ng gito. Goni mateni kalawa en tori baka na ve matambose ng gito kaya sara nimber ni tigubuta kina ve sot-sot ng gito. Tuko na chairman ni Sports Commission Peter Mezi ni bola baka ruta ka na matambose en solia talanga na ve bondonui kina nonra laki baka tabi na ve timi en na ve matambose ng gito kina ve sot-sota may bonuatani. May dabe kir na baka lelaka ni nonda itukutuku na kaya na ikuri erono na saman stiseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni pagdating binaka. Hi, I'm Asalika and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.